Hello everyone, I'm Paul Tripura. I'm Tini Borok TV Studio. Jeng Tini Kaya show start kene. Cini show ni bunga ka Tea Time Talk Show. Isa tea tongo, isa talk tong nai, isa non time consume kene. Jemni ang Tini topic tikhan namu chongo. The medicine koyedin sekarang pun kahar jamong release kayu 29 November. Music rika same. Agan ni content. Mane no khana no gan no obviously agan ni content no khana bati mata. Means what it's about. Abun chung discuss khana bagai chung phailang ke brono invite khane chi studio. So bro phame yang ke chung brono on studio no call khane call khai content agan ni bagai chung tebu kok salai ne. So no o episode na mu chung ke chini Borok TV ni website tongu. A website thangen no exclusive na no video no. Nge chini YouTube channel tongu Borok TV ne. Nga chini YouTube channel thangen video na thangna mano inke subscribe khana tapok de inke please video na hojala hantam dok thumbs up ready inke jori no notification phaina mo chungena mana mo chungena phone chung anytime kata video upload khala inke please a bell ni icon no click kari thank you tin baga asena see you next time तो start करेगा 2014 इसमें but अब तो संग launch कर लिया तो December 20th तो संग काम खत्म होने था उनके नांगखाई को 20 days रो 15 days रो अब shit